Samilangsoi Indoris Diamalong beneficiary samilaname kepamanpong. Pinibo signify inquiry lakha kriplikor kanthi constituency ke parlo Samilangsoi Indoris Diamalong beneficiary samilan kepamanpon amelong kor kanthi mandal committee amepu dolo ingtia hinpen me charipon. Bangso beneficiary samilan kepamanpon along PM Kisan Arunodoi PMAYG Ayushman Card Pencheng Lok So Arlo Atumaphan ke panongpon ay scheme doan ke longpon nimarli atumpen chingki chuthanpon Lapen halapu ke longpon pe nimarli atumaphan sitame ke palongpon ji aphansi bor I pon thuji pusi me along chethan chimung padopon Bangso Mealong, Karbi Anglang Autonomous Council Chairman Raju Tiso Lapen, Karbi Anglang Autonomous Council MLA Dorsing Ronghang Lapen, Probhari Sorot Teron, Rat Sai Klembang, Samuel Ronghang, Minority President Harsing Kro, ST Morcha President Babu Singh Be Anparta, BJP Party Along, Manpeng Kedo Atum, Chetong Nunsi, Ing Samjin Pen, Me Pachunpon. Milona bangke penangan beneficiary tum chetong lo more than 300 nedo almost 400 nedo beneficiary pini chetong lo kasi beneficiary chetong ateng puratang te mane public atumbang ani arong pipil lapsani theklong la ge damtang 9 years jitu central government under the prime ministership of honorable prime minister kai Narendra Modi ji la pendak state along honorable chief minister ke hai Dr. Himanta Biswa Sharma da pendela da council along honorable CM ke hai Dr. Tuliar Mohan lag mangethom leadership pen jitu ke claim ke dam pon lo pene scheme mokha ke ding pon ra pon claim bi pon towar pen chenglok bridge tang hall pendela ason institution suppose la non central university do po state university do po la pente non ladak la Komposti 3 along 10 crores ki pi July scheme la pente MLA council la kadu we pichalang pen towar mokha jit la ke claim di pon July hi kadu we lang pen rada tumbang mane aningarong pik la pente utpulito mane mentusi election angale pomo jalo sonsi mane beneficiary tuma hin pen body language pen chenglong alam pen je July sin tum theklong pente asuni la jitu scheme mokha central pen ke bang scheme mokha la pendela self group than jitu kerap kipi jeneba orunodoi ta ho la pendela revolving fund la pendela ni siat honorable chief minister of that diku 69 bang pen apart from revolving fund members atum han 10,000 on routine kana ki konjura so jitu ବ୍ୟବସ୍ଥା ହାତକଲମ ପଲଙ୍ଗhin began in the live pen amasi public atum ba ni rong pick jatpuri ani rong pick handle warsaya bangge Rabjin mera marsai bangge lagela non la rainy season nam bolta na kam ge cheng pipu mati la siladak la department of compensing wa po jikhini mane la barla papar chi fan hai bangso bebosta ek lam pipu tangtel ko na hok ma na hok hema pola ma se lo highway po la se non ma ge la a percentage ki haja percentage la bangso percentage pasil tumang ke dam ta phanda ke pali ji pula bangso masin preparation la pentel ladak or kan thiara tum usita me la sobansi preparation no mentally सब prepared lo mani tum